whakaako pūkenga whutupōro pā te mahi ma Sean Wilkie ki ngā tamariki kei ngā punawai. He momo haratau mā tēnei uri o Ngāti Porou, I mua I tāna pakanga nui hei tēnei wikene. Ki te nuinga o mātou, he pai. He pai ki te mene I runga I ngā tamariki katoa. Ētahi wā, ētahi o ngā tangi nā te mea kua patu I ngā pōro. Hi kaka hau ki te kōrero ki ngā tamariki, ki te tākorotahi. Kua tae mai a Wilkie me ngā kapa e toru o Aotearoa ki Ōtautahi, mo te whakataetae Trans Tasman ki Ahitereiria mo te whutupōro pā. Ko toru tau a Wilkie e whakakanohi ana mo te motu nei, nā korite ia ki te tuki I ngā mātanga o tēnei hākinakina. Tino miharo tēnei tona mana ki a mātou. Nā te mea, kua tino rite tēnei tīma, ko te tīma mix, Te Māhuri. Kua whakarite mātou I ngā momo mea katoa. He wero nunui kei te haramai mā mātou, kei te mōhio mātou, he tino kaha rātou, tere rawa atu. Koira te take kua taimai mātou ki konei, ki te whakaihu waka I tēnei tona mana, ko rātou te tino nui, te tino tīma o tēnei ao. Niki atu I te tekau tau, a Dina rangi nui Puketapu e whakakanohi ana I a Aotearoa. Ko tā tēnei uri no Ngāti Porou hoki, e hara tēnei I te tona mana anake mōna. I'm pretty excited, especially for this period of time, it being over the Anzac period. I'm in the Navy, so I guess playing, it's not just a game for me, it'll be that Friday test match will be something special for me to be able to step on the field, take our whanaunga with us, and I guess fight the fight that they fought as well. Ka mutu ki tēnei uri o Waikato, a Peter McIntyre me tāna kapa kōtiro. E te kau ngā kaitākoro e tīma tāna ki tēnei o ngā taumata, me tāna hia, kia whai whiako rātou I roto I tēnei tona mana nui. We have 10 debutantes, 3 still at school and 3 under the age of 20, so we have 6 under the age of 20. In saying that, we are under no disillusions about what we face with Australia, speed, athleticism, ruthlessness in systems, so we're ready for it. Hei a pōpō, ka tae mai ngā hoariri o te wā, ara ngā kapa e toru o Ahitereiria ki roto o Ōtautahi mo te pōwhiri. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News.